Evo, trenutno smo na pčelinjaku za Uskrs i može da se vidi fenomen nazvan Igra mladih pčela. Danas im je prvi dan posle nekoliko dana kada su jadne pčelice mogli da izađu iz košnice kada nema kiše, mada ako pogledamo oblake i nebo, evo jedno na aparatu, možemo da očekujemo kišu i popodnevnim satima. Zato pčele ne gube vreme. Nadam se da će posle ove kiše priroda da procveta. I nadam se da će bagrem malo da kasni, da bi stiglo društvo da se još malo bolje razvije. Za svakog pčelara ovo zujanje predstavlja muziku. Oblaci nisu baš naklonjeni nama pčelarima, ali nadamo se bolje. Temperatura oko 14 stepeni. Ovdje se nešto odvija. Zanimljivo. Ovo je stari pčelinjak, odnosno pčelinjak sa pološkama i po kojem dadam blatom košnicom 10 ravno. Pčele su vredne, nećemo da ih diramo, jer su i one jedva dočekale ovako lepo vreme. Pogledat ćemo samo još jednu. Inače, ovo je polje facelije. Nadam se da će to lepo da nikne. Toliko za danas. Hristos se rodi. Srećni uskršnji praznici.